tang tenon ki berta thepi berta ang ton pele arju panisne ang lang suti sun ingkan nerke pen exercise ang ke hang open ajong ang si borlong langan pin mate 6 pekido Central Government pentuwar kason seje phanchuk hila pen tarapong an survey klembo Aron repen forest along lelong hem kachiki machuma phan katharlia sai kide Media sensitization meeting on intensify mission Intradenous IMI 5.0 kepadupon Aprang sikar biang long TV9 News kilang arado ana phansame suri ninggang sam akaram pipa 0.8 lo kardom Tutang tenon ke birtang ton penle arju paniksne Lason se ang korte suke bihek pen a okn changlonan pin lasi piningan ke ningkan ner ke blok ke plengtang la pen jim same klem kle amethang oke mi pen ajok si la po an 6 pack sitame ki dul puta apu pen thanpon la pen abang so papor hian na chula ke class 2 mate hiniang dengan benang school ke la dak holistic ang por english school no sikidun pen apai ki thanpon a tengke la bang so ke binona mate a okareng no abe pinlang pusi thanpon la pen also pen ang thanpon ke spora na chuke football standing ke hang pusi nang thanpon la pen la son suspect ke claim ke kuna sikiche dulong lo pukar ju nang thanun ke mobile long sikiche dulong pusi nang thanpon la pen ke hindi actor along kumara phansi nang ning ki doglo pukar ju pon hunang ke thanpon ke Salman Khan a phan pusi thanpon la pen akai long ke claim ning ke hang ke police akam si ning ke hang puta thanpon kopi aposi police akam ke claim nang ning ke hang lopu muniratum ke claim ke chok che la pen kachong hu thek dunlong si kinep ji a phan pusi thanpon la pen ke agar jana tum pen kachoni ripon ke tim kar biang long la pen loker MSc mate education em richard tok bia chuma phan chuni rike mo ke theke ding lo pulote aprang nang ke pon piji a phan nang pon pitha pusi chuni ripon news tech report kar biang long TV9 news Alang satu sodi. Dakpan kau. Tebak cek. Tebok. Dengar dulu. Film ar. Salman Khan pandi Salman Khan. Polis. Police. Deh, misal deh bangsu. Sonsi lakai koropon ni lip ke perlu tarapong arat pan central government pen tuwar kasonsi ji apan chukila pen tarapong an kilometer plike bajak an tuwar kasonsi ponji apan survey bang chepon pinini phai po suri hini reng kor ke thompai paya chiklo dilite rona rong pen survey chepon lu la so along pen survey a pen ki thana tengke survey ke tanglote prabjin pen tarapong an tuwar nang pale vek pupusi pherang ke no berta nang pachini du Rangke acung karjuhunan ke dolamara pen tarapungan at ke nonamat ke survey bang belang. Sitalapu dolamara pen ke alang lichuk pen ke thampon at tengpulo te kahora division at tumapansi ke paklem toy. Sitame kahora division at tumlapu borpothar division at tumapansi paklem toy pusi survey ke bang beka tumpen nang pachini dun. News Tech Report Karbiang Long TV9 News. Borpung sido aku parti si bangga da GP ansi tarpung ansi dolo. Asi non kedam tang 20 kilometer bangke arni atumi diksi supply survey tang bangga 20 kilometer bangke 20 kilometer bangke report pilong lo. Asi non aku 20 kilometer dolang lasi prabjin pen. Laso hoptang bongsi. Jadi tumla survey po angke laso report pale ye phan bangke kibor ipon bomlo lasi department setame aku ku MSc sar setame alang tum bat morating pena bonai peson te me parji pusi tum choneng rilo acha ante non dang li men da penang li kurnon ke na ku man nelege kenison rengma borlang so rengma so ta Yadam tang pai pai ni pai ki chomar ni dipudan soria tuwar adung panbari chat puja mandir adung arai long aron repen forest along leilong hem kachiki machuma phan ka tharlia sai ki dengpon Bangso sa ke dengpon lake ACF binison to bia phan parjusi forest board chairman ake haisar thekram sa alang niki japon
penajo aron ri pen hemri kachike ma juma phan tharli pon laplu basya lang li lapuson ang tan bin kibang juma phan lapuson ka tharlia sa kiding pon chega pot rada juma lang ni phan ka churo pa jirpon news tag report Karbi Anglong TV9 News. lang tension na mission le phani shuru re da lang tension mission ni ha acha lang ro no na tenjar ba na solo de ni uta mo mati ko lang kan han chuki mo ko ba ma kana kan de ala se angke la puta oi kinera bisa kata ba Bangso Amailong Dr. Durgaswar Inti District Immunization Officer Karbi Anglong Chitong Dunsi Intensify Mission Intravenous 5.0 alam ceklar dakpen Jaipon. Bangso sa kideng ponang ko kalam ceke kedam tang COVID-19 hud usumara phan vaccination ki pikang ton ko kapot puthot kapatang thujia phan pusi thanpon. Nonalang ni chumalam chele arju police News Tag Report Karbi Anglong TV9 News. Encephalitis bagi suruh kata sumartung nunglok te lata digapik masih lata nasi pangrai nako masih jadi tadi tumpik na ceklo yang sirkep la penke ceklo kim ningkan hini ambong kata pinakop apa yang tulang MR wa vaksin MR ke lagi measles and rubella MR lagi lata noma la pen second dose ke 16 to 24 months na ningkan ini lo lata pinakop Kita lapulo la non tu bangke nikan itu penikan powanta di tempat amnakop akhirnya Bharat Sarkar la measles eradication program kentang do la non December last 31st December akilo kurte Government of India ke mane la measles eliminate kuri pota pasti la so taxi la chiklen thom ke IMI laso vaccination campaign ke laso nangkip dito lake Government of India pen lakai akeso budai cepat jogi pansi laso IMI ke kenang sot no lasi tunta Karbi Anglong arak ta sumar la jonmu plot pen ikan poatan ke kado kabi sumar go anta la so ho la dipinai jon sido lang plote dipidun la je pansi nilihin penta tuning diglo itu mana semua orang lipi, lakai sonpo ke super, cepang lain melo, dak, Fransi ke la diphtheria lo, adun tu ke pertussis, gua ke solo, adun tu ke tetanus gua ke solo, lapen do tulang, alogot, hip B, Haemophilus influenza type B, lakai la meningitis gua ke solo, sumar tu la artu pabungnya itu lah sampai supen pangrai pan mata lompo asolo got RBV kudolang rota virus vaccine lake la diarrhea adalah virus gua diarrhea pan pen pangrai pan lo la pen ke ko puthot dolang FIPV ke lage polio pano lata personal inactivated polio vaccine lake injection type FIPV aru dosulan JE kudolang lake Japanese encephalitis lake kala encephalitis ku soke sulo lake sumar tu le riaking mane ri pangtang hapak lahe tan sonsi thengom 39 positive non ta itu langgan lo tadi lason pulote itu mapan rekor nodako bapak aku itu mau sumar pun tak adu kudu pingo kitidang bang abelang ana mati dumi pen seta pangji mana lah ni hotai si ini kita tu itu tekte bidun tekte itu kisang tekte abang property mati odi lah pen aku masuk property ke laso aku join ni si aduk tu itu semua dan sunting matiให้เป็นสปังไรปันซี่ดิลิหินเป็นชนิดนี้ละso non la IMI aku ke la ado kabi la nikan jonmo pro nikan po atan ke la
measures non lagutin lo routine immunization tu la son trainia kesu kan Jepang raya vaksin anke la asaben la NM nurse bayo tungkan en la JPC nilihin benda kajuning rilo nilihin niat long kan तो जंगते पिनी बेरता के लान सिकांग टन पनो दो में थक में करम